أحبتي في الله خطبان تنية أرانتنا متدورين إسيدا تنتطي والها أججن أمترى والها دوينو تججرة دمت دعوة قلون واجبا نشوف الرتوجر يوهم نقباد يو لبو تيترتهن سودان واني همتون تك يرو حجتمت يرو أغرت هركان دوين سنجا واني كنا جبمتو جاي دورت إلمنا ما سومو كومتا خيري حجن شري حجن خيري حجته حجن إبتك كسيها كومتو خيساو دعوة قليا قلوه قلت warri dura si kono to sahib bangkaitin sinja yo sin koman ni da'wa hingone irrece ite maliat malif wan inni jibbudo itafi miti da'wa yo godudam ni ahibati billah qitata nutibu qitata hiddu qitata sankhesa wa afur qofa isni hay wa hiddu guddon tadura musiba wali galte taate tun nutibu ayone sinin je kam yat تلمدا اتساعد وجلسة الاستراحة تنياتي خبجات تنيادم أما أنت مسلمني خبجات كمنا غافة درابر مسلم كواشا كانوا تبلاشا مسلم كبلا كانوا زنب بلجا إيش تقول دا وجه قلقلا فرشوا رغاتي يرو أمو مالك إيسا إنيبرا خايتا أتيبرا خايتا مسلم أما أنت مسلمني أما أنت ناكل إفيفو بلي تشيلمو تيبر طيب النوايا ساعد في ساعدي الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أحبتي في الله خطبان تنية أرانتنا متدورين إسيدا تنتطي والها أججن أمترى والها دوينو تججرة دمت آية تكافي حديثة قرة الرات ججو الله جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم تاتني جرتني ننجي خير أمة الرجال توتا تاتني جرتني أظهرت جتشو إسات أخرجت تملت إلمان نمات الرجال من خينيا غوس خينيا نيمت أريوان كبان نفيمت بردنا خينيا نيمت رسالة بردو تنوان كبنوفي الرجال توتا تاني ما لسانيس تأمرون بالمعروف وان جالل ربي خيستي بكما تهتي والأججن وان جبما تهرى والأوبتن أمس الله تي أمنتنيجي إنا وبكتنا إيمان درا لل واجب درا فرد كفاية على درسيجة علماء رحمة الله عليهم رحمة واسعة حديث خيستي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم نمني سنرى أرجع جتون أي ألمة نمني بيخ جتون منكرا وان جبماته وان شريعة في أيلين جبتو نمني أرجع نمني بيخ
فليغيره جب ما سنها ججيرو بيدي أركيسات خني ورأن قوقب ورنم تكاو يسودان لك أقيدو خدندو تني إساني فإن لم يستطع يو هركان دو هندندين فبلساني الرب إساتي تني علماء رباني في دائي صادقوتا غرو أحبتي في الله أمنتان إسلام علماء في دائي قفاف ويرفته نما شوفاف ورفته يجو دعوة قرون واجبة نشوف الرتوجر فإن لم يستطع يو هركان يو أفانين الربان دو هندندين فبقلبي قلبي إسات وانسنها جبو وذلك سن أضعف الإيمان إرلافا إيماناتي إرلافا هجيتي جتو مشكان هركان دوو في الربان دوو خيس جرت من دا قدون أركتشونس مشكا وليني قلبي أن جبون أمو إرهدون دردرا آفان الله بكيت نيادمي سايبوتا إسا ولين أدوتا أجرو ciksi bercerati yofidan acuma birata edidi ya rabbi khiya an qalbi da wanta najibbetin jira ya fazlu qalbi da jibbuna kasimiti qalbi da jibbun shartin isilam rabbi khay jalla jalalu rabbi raga basi sudani isuma gudawun sinjabar jalla jalalu raga gayan isan sinja moti motota subhanahu wa ta'ala gana shartin lamada achirra khate dimuda ani ispiraitin uge sinja bar oh zamana das jo to ko kaise jirra bar zamana miti rakko khagabu nuti rakko qaba qur'ana fi hadith rafa ganemi nuti tutu ahibati fillah rakko wanni qabu nuti sinja rabbin ukuwa qalbi ukuwa qamati fi ukuwa ayli tirahille rabbin wa fayisu da'wa godun wajiban nucufarratu jir yo hum naqabadde yo lubbu teetirratti hin sodanne wanni hamtun takka yaro hojjatamtu yaro agarte harkan dhowi sinja wanni kana jibbamtu jey dortu refun tana jalatti hasawa ega fitne bodo tarbiyan sinjeemi tarbiyan ilman khanya buccu bitu mitin sinja ba tarbiyan ayni isanirratti hojjachu mucuma amman tana asufe qur'ana hifzi qara'u mala mucanke garu tokko alarra yo sigara nabit jeen mucan kesan sigara ni bitafi war tarbiyan ammo ilma ifi guddisun ya ilma khiya abban fadet umme yo si ergate in bitini fi jeyni sinjaba khaar korrenti ha qabatu sinjano gumek zal alam nutimal tarabbi achikhay ilma namati frakat khaysawu yo bekamteni beta yo bekamte hammenya bekamtin abdurra fokottum bekamti khaysa zal alam namni bekaman kharabbi rahmatu godef male wan ilmi nama isan jo rakata male tarabbiti fi rakat tarakkachu abdu tasati wa ilma nama masi god sagara sena wa tuningesu sagara sena afan khaysa akhi kab gurra khaysa buri kab gara khaysa wan ajoytu sak khana sodata dur mali sodan yaman mafar yaman mafrat khaysaau rabbi ratiyuru jarakul kullu wan nib farsel la yakhafuna fillahi lawmata la'in komi isana makomatu in sodatani je rabbin ilmi nama sumo komata khairi hojjadu sharri hojjad khairi hojjatte hogudi batakasi ha komatu ga khaysaau da'wa gunya gulwe galte warri durasi komatu sahib bang khaitin sinja yosin koman ni da'wa hingone irrece tamaliat malik wan inni jibbudo tafi miti harkan umna yo qabate isirratin sodanni qabiti dowin yo sani hindandeni arraba khaitin wannitun hamtuda wannitun fokkotuda ya dardarota akun macal jattani gemidan tiktakin intala majnata kacal jatte saamega himballesin obbaleso subhanallah wa bihamdihi jajjutu irrasi cala wallahi nucucufatu jajju danda garu yaro jannun malin jannan hikmadan ogeysani jannan malin jannan jalalan jannan ifga qabudan jannan wallahi ifgad qabinsan da'wan ati gotu ad-dunya bututu sidage gafa tokkolal faqiha tokko
inni faqiha garuu duraa dhokotte bakki rifqii laafintuun tun duraa dhokotte mucaa takkaatu tuutu sagaraa keessatti marxoo isaa saaqateetiti ahibbatii fillaa tafa isaa agarsiise hijaabni dhiiraa jilbarraa hanga handhuurarraa oliiti beek qunxaa shortii jilba teenya agarsiistu shari'aa islaamatti uffachuun haraamii bar mana keessa yoo taate malee amma mucaan ol saaqatee jira faqihitichi kun maal jedheen dubbii itti jabeeseetiti namana hin qaanfattuuhi tafa kee agarsiisa gaddeebifadhu jedheen yeroo kana itti dhaggeeffamte kaaboo iigoo jiraa bar obboleessa marxuma tanaahuu yooniin baasee fayxaansiingee jedhee marxoo baasee qullaa dhaabbate tokko achi bira dhaabbachuu jira laaleeniiti ati waan marxoo ta'e ol kaafteef nam tokko kabeeku hin jiruu jedheen mataa kee malee ati yeroon silaalu nama muru'aa waan hayaa taate nama beekuuti maaliif qullaa dhaabbattaa namni si jibbu fayyaa dhabe jedhee si kofa laabarii jannaanini laaleenii jazaakallaahu khayran jedhee marxoo isaa uffate igartaa laafinti maaliif yeroo garii namni tokko waan tokko badaa yeroo godhu wallaalaa ta'uu mala nama wallaalaa kana da'waa akkamitti gootaaf garii ammoo aniila ta'uu bara istabar nama mataa jabaatu kana hoo da'waa akkamitti gootaaf baadiyyaa yoo dheete da'waa akkamitti gootaaf Jordaan uffattee dheeta baadiyyaa laa mudawwara isaanii san uffattee dheeta boleessa magaalaa yoo dhufte magaalaa tujjaara bira gizee dheete istaayila tujjaaraatiin dhuftaafi bar amma waywaa taate hin agartu muslima tujjaara muslimoota ni qaba maqaa sabboonummaatiin gargaaraa yoo ja'amte miliyoona 3 kanna yoo masgiidaaf jetteen 20 kanna eeganaa sheekootii fi ustaadonni ni waywaatan obboleeyyan kiyya ka islaamaa isiniitu tujjaarticha san akkatti dhiyaatu wallaalee bar silaa akkaataa itti dhiyaatani dhiyaate wallaahi ta masgiidaa san miliyoona 5 kannaan sinja dubbiin ayni isaati akkaataa isaa sanitti isa qabu yeroo sanni gallakkisa muslimaa aboo ka masgiida deddeebi'u nama qorqodaa naafaasi abadan waan hin jirreen sinjaaba afaan keenyaan harkaan yoo dhowwuu dandamne afaan keenyaan dhowwu wanni tun fokkottuudha keessaa'uu dardara islaamaa wallaahi gorsa jaalalaatiin isiniin waa'ee asitti sa'aa ofii yeroo ifii ajjeesu jum'ata 2 dura wajji ilaallee jirra yeroo ta'e ajjeesu jirtaan sin ja'a waan hin jirre irratti yeroo ta'e yoo dobas garuu hawaasa akka agartu namni si gorsu hin jiru calli jettee geem sa'aa 3 yeroo taphattu namni si gorsu hin jiru ati yeroo ajjeesutti hin jirtu aboo yeroo ka ajjeessu yeroon xilaata keeti umrii ta'e ajjeesu jirta bar umrii ta'e ajjeesu jirta da'awaa yoo godhuu dhabne ahibbatii billaa qixaaxa nutti bu'u qixaaxa hedduu qixaaxa san keessa waa afur qofa isinii haayim waa hedduu guddoon ta dura musiibaa waliigaltee taateetu nutti bu'a yoon isiniin jeekam jette wattaquu fitnatan fitnaa sodaadhaa jeeba fitnaa orma lubbuu isaanii miidhe qofa irratti ta hin gabaabbanne isii san sodaadhaa nama badaa qofa irratti miti nu cufaatu waliin tahalaaka gootu fitnaa san allahan jalla jalaalu suuratul anfaal keessatti isii tana sodaadhaa jee gaafa takka laal ummaan teessan Zaynab bintu Jahsh radiyallahu anha rasuula maal jetteen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal hadiithu fi sahihayn anahliku wa fiina salihun yaa ergamaa allaha ormi gaggaarin haala nu keessa jirruun ni halaakamnaa hii jettee gaafatteeni bar qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na'am eeyyee ni halaakamtan idhaa kathura alkhabath yoo wanni foqqottuun heddummattee wanni foqqottuun dilii maaseeta waan cubbuu taate cuf zina farsho riba oofiga awoo zamana kayne maal ibsuu waliif barbaachisa ni barbaachisa heddummina fuudhuun jabdu zinaan ammoo rakisha yoo ormi gaggaariin nu keessa jiraates yoo fitnaan heddummatte walumaani dhoofte keessaa'uu dirreedha waan chikunguuniyaan san nuuf hin geessuubu
Aboo mana nam takkaatirraa wayii haftee guyyaa san namuu miila isaa qabateetu jedhee deemuu hin maaliif fitnaa yoo ummati fasaadaa kun heddummaate walumaani daaraa nu goote anna gaafa duraa maayikiroolinkiin qaree bara achi bira kanaatu jira ganda akka meeristooppii takkaatutu jira gaafa duraa dhukkuba sababaa eersiitiif wal iyaadu billaa warra rifeensa banaa malee warra rifeensa cufaa hin agartu qabaleen tunis ganda qiyyaa bara amma ta rifeensa cufaatiif dhufee bara fudhachuu jira barmoo ani ayaskul tana oduun tahin sabbiyaan qaraane bara yeroo alaashaluu gardaran barwaan kanaan deemnu warri dhaabbatee irdaataa fudhatu warra rifeensa banaatiin siinja amman tana Faaximaa Mahammad taja'amtus dhaabbattee fudhachuu jirti bara ushururuu goota musiibaa walii galtee taate tanaatu tuutu waliin nu dhawaa talammadaa itti siyaahidoo jilsatul istiraahaa teenyaati kabajaa teenya dhabne amman tana muslimni kabajaa qabna gaafa duraa bara muslim kawaasha qanuu tabalasha muslim kabbala qanuu zanabbalaja qeesicha guddaa wajji galgala farshoo dhugaatiti yeroo ammoo maallaqa isaa eenyu bira kaayyata ati bira kaayyata muslima amman tana muslimni amman tana akkam ifiifuu balicheelimuuti bara irra hedduun isaa balicheelimuuti yatim ficiu duqeetu na amciu oo muslimni kanam turreen siin jaabar nusirtu birru'mi masirata shahrin je rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amna baatiitirra muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nuttinuhu deemaa ja'aniititi ficcaan firratti yaasan arraan tana ammoo irra xiqqaataan ilmaan namaa irra salphataan namaa irra daaraan namaa ilmaan jaldeesaatii fi ilmaan booyyee obboleeyyan keenya hunnooti gazzaa keessatti akka godhan ni agartaa uga mee kabajaan san kabajaan dheengaddaa yaa awlaadal qiradata wal khanaazir mucaa amat torbaatii yahuudichaan jaa arraan tana irra xiqqaataa bar irra sodaataa namaa qur'aana keessatti akkasi dubbata bar du'a hawwina qur'aana kana falsification theory jirani beeta qur'aana namni fade dhufee haa kijibsiisu hadiisa sahihaas qur'aana qofaa miti ana dhiira kaje haa kijibsiisuun siin jedhu falsification theory keessa yahudiidhaan du'a hawwaa jeeni bar uriidul mawt akkanuma jechuu qaba bar ifa jeesuun qabu qur'aanni kajiba jiruu jaalatan ga amata kun takka dheerachuu jaalatanii jara kana hunno akkanu godhantu shubuush kabajaa dhabna ayatan dura qare kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas limadha ya rab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kabajante dubare akkunumatti kabajaa laaftutti aboo kun na kabajiin hin taatu bar kabajaa kannitee kabajaa eeggatta madrasuma jadiidaa tana fakkeenya furan sekreetarii isii barsiisaa isiitii fi daayirektartichi kabajaan isaanii takka sekreetariirra barsiisaa kabajaa qaba barsiisarra daayirektara qaba haya akkusumatti ahibbatii fillah mas'uulummaan isaaniitis jara sadeen kana wayii takka takhxiixa baasa daayirektartichi madrasaa teenyaan akkamitti deemu plan hogguutu dhiibbaa namni itti godhu ikoonomiin itti godhu hawaasi itti godhu kana cufa yeroo san kabajaa guddoo harkata ka kabajaan fadhaa yoo jette karaa rabbii keessan na yaame anuma xiqqaaleen gadda na beetu as dhaabbatee kasi gorsu jiru afaan bantee na dhaggeeffachuu jirta da'awaa godhuun kabajaa si gootiin siin jedha garuu yeroo kam tolti kaaboo keessaa hoo awoo rabbiin tana ni danda'a ikhlaasa ittibaa'a sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kan wanni tun yoo jiraatte yoo ikhlaasi hin jiraanne da'awaan teenya faayidaan qabdu arrabarraa gama qalbii seenu yammaa ichaal nagarno yoo ikhlaasi jiraate dhugaa malee hin dubbattu mallaqe sin jijjiiru aangoon sin jijjiirtu yoo ikhlaasi hin jiraanne ammoo da'awaan ta'e faayidaa hin qabduun sin jaa oruma agarta bar kanama dhorku nama zaalima je'ee dhorka masha Allah eegana akkaawuntii isaati irratti kun dhibba yeroo irratti darban zaalimticha san wajji footoo yeroo hoo agarta hawoo nama na hidheen gadda maal jechuu turte arraan tana maal goota ikhlaasi yoo hin jiraanne akkana si goote ka ولما أنه هذا لمن جلسة الاستراحة بودي أبو ربي ندندها ورأى من تسلامات أبت ربي نواقد ورأى من تسلامات إيش ربي نواقد
warra amantaa islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu nu cufaatu ambaasaadara amantaa islaamaa rabbi nu haa godhu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa godhu ijoollee teenya rabbiin dasii ija keenyaa rabbi nu haa godhu aboo ijoolleen teenya rabbiin ni dandahaati waa cufaanuu akka nu caaltu rabbi nu haa godhu warra ilmaan hin qabaanne rabbiin ilmaan isiniif haa kennu warra ilmaan qabdan ammoo ilmaan keessan warra qaceelellaa rabbi isin haa godhu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختامكم مسلمين وعشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أحبتي في الله يو خرا ربي خيستي ولياموبا يو تلتت أججني هم ترى قووبا أمنتان إسلامات خيسما تاتين إسنين جامس خيسما قويا درد افت خيسما أمنتان اللي خيسما حديث إمام مسلم سيسا خيسا فيدي طيب الله ثراه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أمنتان إسلامات يرو درج الكبد حال خيسم ما تاتنج الكبد أما خيسم ما سند ديبتي ور أمنتا إسلاما ولين خيسم ما تيف أمو دبالات إساني جراجي أبو ربي ندن دها خيسم موت سنوها قد خيسم موني ور جنتاتين سنجابر طوبى جتشون جنتا جي علماء فسر جر طوبى جتشون قمتشون جي فسر جر طوبى جتشون مخقوداتك جنتا خيس خجر نما فرد أكان قلوب أما تبيونا قد تأمروا هندن دين أبو وان سدين تنور أركة ربنا وقدون خيسم ما تاتي قاف درانا قرر رسول صلى الله عليه وآله وسلم خبا إساتي oduu ja'anii namni tokko seena eegasii keessummaa san rabbiin dhabamsiiseetiti unnooti qaaboo idaa jaanuu buuseeni namuutu gosa gosaan itti seeni wallaahi ammas gaddiinsa teenya gammachuudhaan isin gammachiisuuf rabbiin addunyaa fi akhiratti isin haa gammachiisu aboo ammaan tana laaffanneemi laafootaan siin ja'afar eega laaffannee booda ammas haa injifannoon san numa deebiti aboo rabbiin oduu nuti hin duunetti injifannoon san rabbiin nu agarsiisu ta'afuraffaa bareedduu isiiti nama sodaachistiisi du'aa'iin teenya hin qeebalamtu yooniin siin jee maal jetta yoo toltutti ajajnee hamturraa dhowwuu banne du'aa'iin teessan hin qeebalamtu haje'e rasuula rabbiiti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح سنن ابن ماجه رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم تلتت أججا هم تراد أوى أدو ربي هنخلن ندرت جيبر أدو ربي أمس إسنيفين أول ندرت تلتت أججا هم تراد أوى du'aa'iin teenya naaf hin qeebalamne jaa obboleessoo toltutti ajajjee hamturraa waan hin dhoowwineefiqa fi ammas du'aa'ii dhuunfaa teetii qofa maa gootee ilaalta obboleessoo masgid xaaliyaanii keessa dardaroota ganda kanarra bar dardaroota ganda biraatti dhufee keessa salaatu jira bar naman gaddisiisu dubaree kun yaa rabbi rooba nuu roobii jettaani roobii isii hunnooti ta iidarra shaashaa san rooba guddaa sanii miti toltutti haa ajajnu hamturraa haa dhowwinuun isinin jaa dura eenyurraa jalqabna maatii teenyarraa mana eega bareechine eegasi ala gabbaanaan sin jaa joollee teenya keessaawu warra dhiiga keenyaa fi foon keenyarraa dhufu akkaan sin jee sammuu isaanirratti haa hojjennuun sin jaa bar sammuu isaanirratti haa gaaf tokko waan na gaddisiise ishaa'ii salaatee anaa gabbee warrabbil ka'abaan sin jaa joollee ganda kanaan hin beeku mucaan sana amata sagali
خيتيانو أمو مجا أمشانيتي نمتك سيجارة لغي أشمر الدرب جولل لشوتو لغي ولكن تيوني سنجي ملجت ورب الكعبة أمس أبان إساني جولل سنو سيجارة لغي سنجيو وانا مقدسيستو تنجئت النور هذا بني بيتا يروميكا مسجد آلياني في لغهر ريتو سيستمة نقبا سيستمة أفشتوكو يرون أن خطبا ولي نجأن ملجأن سيتني بيتا Abdul Ashmuri lani nama dawajan masakinan sinjeber Abdul hawasarra hindu batu hawasafis hindu batu ani matangkiya hawasan sinja nama ayi kabu qafatu jecha kana ubat maljatu ani hawasa jechu ani khanina hasawjiru madatiyan hasawjira jechu oboleso intala amata kudo lama amata kudo afuri dalota isi tanimbe ho ana amal sodomi saddid daiparan isi dem tunimbe han yaro guruban ganda kanantane ganda mirarra dufe irra shokifatu khanin gammadu sifakata mujana an dalota isabe ho kha amata bidami dabbate tumme odun tayin hashisa sa yaro luge nin gammada sifakata oboleso mujan kuno obbolesa ya kana ratikati bar ada fi abbai satin behan hawasan madatiyan hasaw jiran sinja madati abbai biddi rab gu isa ko ma gubdi khamali be ramadana khaysa tanafi sinje bar rabbin iyala chumatu alima rabbani fi da'i sadika ha godu malik nibeta jarrikhun yoga chele dina isani hin gurguru tanga kamu dawara san sodadu sinja karta masjida kapsisa tanafi madati tol tuttiha ajajinu ham turra halowin odunam takkan sodan netin sinjabar isa gudwa sammale jalla jalalu yon duga kunna me rabbirra yodo go gore hammenya nafsati yati bi shaytan array khara bareda khana isi yada chise itti hojjachu da burra rabbi nintikam isini khara jannata dindile isini te ana ibid jahannam khaysati nadar burrais allah nintikam anis khanin dubbat isille wara daggebat ورد لك ربنا واقول اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أغلل عددهم اللهم فل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم مزقهم كل ممزق مزقته ليدك يا رب العالمين اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم راية ولا توقع لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو قوة المتين يا رب العالمين اللهم نفس هم المهمومين اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين وفك أسر المأسورين ووصي على عبادك المقلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعده